program fatwa devuma algon dannawalani Sheikh Ibrahim Ahmad ade algon men mihar wahaka dakka mi fashani salam levi salih alayhi salam behe gotun ade akid qur'anuga man Allah wahi kurwa fonani wa laqad arsalna ila thamud akhahum salihah hamakashwarun atiman Allah rasulage gotuga samud baagaga mihun gatan eba mihun akh salih alayhi salam fonu vime ehvima salih alayhi salam ge wahaka feshumattaka algondu mi ibarekkolu beenu kolli nam salih alayhi salam ge nasafula balar ei salih bun ubayd bun mashikh bun ubayd bun hajir bun samud bun air bun iram bun sam bun nuh alayhi salam mi ed riwayatuga mi kalefanu ge nasafulu asfawa goin ehen riwayati gannani salih bun ubayd bun asif de mihingos sam bun nuh alayhi salam hame nasafulu demigen dakama algon men salih alayhi salam ge wahaka dakka kama warnama eba balalan jihe samud baagage nota samud qabila ge macha mi qabila ki mi hud alayhi salam ge wahaka ge algon men ishare kurim mi hud alayhi salam ge ekalefanu ge mi qabila nota qawm aad baagage mi hunna samud baagage mi hunna mi wara gag gulumen onna de qabila kama wara kari hisabegga diriwle mundiya de qabila kama algon men ishare kurim mi qabila nota samud qabila nam mi kiyani eba mi hunge kafa kamugawa samud bun amir bun iram bun sam bun nuh alayhi salam nisbewa gota nuwata samud bun aad bun iwas bun iram an nisbewa gota mihingos nuh alayhi salam hame mi nam fulu demigen da gota mi ba mi hunge nabiyya ki algon kurimvis ishare kur faden salih bun ubayd bun asif bun nata salih bun ubayd bun mashikh bun mihingos nuh alayhi salam hame den samudaki wara mashhur qabilae samudaki eba mi hunge kafa mi al hijruga diri ulunu arabinge baykama mi wani mi hijaza tabuka demeduga wa tanikama ve kit rasula tabuk hangurama wadannawu mitana vedewadagen wahaka mi tabuk hangurama wahaka ga algon menna hamien ade no tasirat fettawuga mi wahakata wara rangala himenifawe den mi ba mi hun gis hage gatuga mi budan alukon kon ulun baykama wani algon kommesoraka kur khulasai mi wahaka mi dani algon menge wahakatawuga adi mige ituru tafsilta annanekama algon men mi ituru tafsil gnesde gotan hamje fawti de mi ba mi hunge tere mihaku samud baagaga mihunge gaata bes rasulay gotuga man Allah subhanahu wa ta'ala fonuwa fani ei salam levi salih wata salih alayhi salam mikalek fanu samud qabila gwalevi ekkawanta Allah ekani alukan kuruma ei maneki emihun kuri sharik kurumun ekkibawuma adi budutaka durheluma e budutan Allah sharik kuruma den mi gowalevuma jamaatege bayaku imam wahaka algon men ngi fawti gina bayaku kafir wegen diye den ege sabun ekalek faanuge qawmuge mihunna e mihun edunu fada mu'jizai Allah subhanahu wa ta'ala dekkevi adi ege fahoga e mihun edunu usulege matin e mihunnan Allah subhanahu wa ta'ala kofa fonuvi adi e mihun halak wegen diye warakur khulasa gotuga miwahaka algon midakali algon menge wahaka tagu terega mige ituru tafsilta anna mundan mi ibrahim algon kulechi danwala inget ei algon men hud alayhi salam wahaka nimmaliru algon da ingoni hud alayhi salam tabawi bayak ekom imam bi bayakagen kelefano wada nabi kama enuto mi wada tuma fahukan egom Allah fonubi kofa fonubi emima den emihun ediya mihun to samud ti gabila die nuni emihun mabbi kineto abdul algondu aditiyang itru kola algondu men rega tiwahaka nimmaliru unnani hagigatuge ekom netidiya wahaka dakka faden egiterin baaki tibi mihun makkaga asule wahaka nuwatta makkaga ulu wahaka salgon men onnani e tarihuge wahaka takuterega wahaka dakka den kommekas algon men aslu miya balala algon men nan mi demme ibrahim vidalu mi salih alayhi salam ge nasab fulan algon men balala algon men nan egigen ebade mi kurige mi huna midenne aadu baagaage mi huna golumen huri baikkan e ailain aisati bi baikkan
මෙමිහුන්නකි අරබීන්ගේ බයිකම් වෙස් අදි එංගිගෙන් එවදේ දැන් මේ අරබීන්ගේ බයිකේ බුනීමා මිතනුග අදි තාරීහුග වර මේ යහූදීන්න බෙහෙ ගොතුන් මිහුන්ගේ හොරි මකරු වෙරිකමා මිහුන්ගේ හොරි අරබින්නම් හොරි හසද වෙරිකමුගේ වාහක බයන් කර වර හෙව්වා වාහකේ කියලා දෙන්න වෙන්නේ ගොත විස්තාරික බයන් කොෆෙබේ ඉන්නේ එයි මෙමිහුන් මේ සාලිහ් ගෆානුගේ මේ කබීලා එයන් එමිහුන් ඉන්කාර කරන්නේ ඒ නූලේ බයිකමුගේ මිහුන් බොනමුන් දනි දැන් ඉබ්නු කසීර් ලියවාෆ මෙොන්නනි අස්ලෝ එයකි හාරාමන් ජිහෙ කමෙන් නෝනේ එමිහුන්නකි යහූදින්නකි මෙදෙන්නේ යහූදින්නකි එමිහුන නෝම්බයක රංගල ගොතෙන් නිස්පෙවාකම වනීවි එන් ඉන්කාර කරා බයිකේ එමිහුන් දෙකේ ගොතුගා මේ රසූල කොජ්ජියා දුනියා ෆොනුවානි ඉස්හාක් ගෙෆානුගේ දරිකොළුන්නේ එහෙමම එමිහුන් මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම සෙමිහුන් ඉන්කාර කරා ඉස්මායිල් ගෙෆානුගේ දරිකොළු ආයති අරබීන්ගේ තෙරෙන් ආයති එහෙමම හම එයකි හාරාමන් ජිහෙ කමෙන් නෝනේ එමිහුන් ආදේකේ එමිහුන් කුරා කමකේ එහෙමම මේ හරවන් මෙන් අස්ලු මේ ෆුර්සතුක මේ හඳාන් කොල්ලි මේ වාහකතවස් අරගොන් මෙන්න ඉවිගෙන් දානේ තාරිහුගේ තෙරෙන් ඒ උළුණු බේ නෝනේ දැන් අසි අරගොන් මිහර බලාලම් වෙනවනි සමූදු කබීලාගේ අස්ලාම් මෙදුග මුවර්රිඛුන් අවිදාළුවා එච්චක බලාලායරුග මුවර්රිඛුන්ගේ මෙදුග ඉඛ්තිලාෆ් තකෙන් එබහුරේ එබෑ මිහුන් උළුණු zamaanaka මෙදුවස් හගීගතුග ඉඛ්තිලාෆ් තකෙවේ බයි බේකලුම් විදාළුවනි මේ ආදුබාගාගේ මිහුන් කුරේ ಬಾಕಿ තිබි මිහුන් කමුග අනෙබෑ බේකලුම් විදාළුවනි මේ අමාලකුන් කුරේ ಬಾಕಿ තිබි මිහුන් කමුග එබෑ මිහුන් ෆුරාත් කෝරුගේ හුලංගාවා ඒ සරහද්ද වාසිලු වෙකම ओरिएंटलिस्ट मुआरिखुन देखेनी मी यहूदीन करे बैकम गदेमे अब्दुलजीज इशारे करे विगोता अद एबामी हुं एतागा वजमवेरी कमा फलस्तीनन एमी हुं नुवන්නකන් එකම कोई हकीकता खिलाफ खियाले सबकी एगे माफहु मूसा अलैहिस्सलाम फणुवुमुन यहूदीन एकन එදුණුකම යහූදීන් එඟුණි මූසා අලයිහිස්සලාම් බනි ඉස්රායිලාගේ මිස්රු නොකුතුමු වාකේ යහූදීන්නකි එහා හිසාබුන් ඔෆෙදුණු බයකේ ඒ කුරියකුන් ඒකි යහූදීන්නකි ඒ දන්න බය නුනේ දුනියගේ තාරීඛුග දෙන් එහෙම් වීම යහූදීන්න නුවාණකම ඒ වාණි අරබීන්නකන් අල්ගොන් මෙ මිතාග හඳාමෙ කුරණි ඒ ආද්මාගයාගේ මීහුන්ගේ ಬಾಕಿ ති මීහුන්කම බුරවේකම විවාහකතකන් ඉතුරු දලීල් ලිබෙනි සාලිහ් අලයිහිස්සලාම්ගේ بسفلو كما كيرت قرآنغا وارد وفاوا آيتكم الله وحي كروا فرنني واذكروا إذ جعلكم خلفاء عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين مياتوغ مانيكي أتيبا ميهون آدباغا ميهون خليفة انكم غالبي كان هندما كراشه أدي بيموغ ಹನಫಸ್ ಹೂಣು ತಂತಂ ಹೂಣು ಇರ ತಿಬೆ ಗಂಡುವರತಕಮ ತಿಬೆ ಮೀಹುಂ ಹದಮುವೆ ಆದಿ ಫರ್ಬತ ಕಂಡ ಕೊನೆ ಏಯಿನ್ ಫಿನಿ ಇರ ತಿಬೇನ ಗೆತ ತಿಬೆ ಮೀಹುಂ ಹದಮುವೆ ಫಹೆ ಮಯಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ನಿಅಮತ ತಿಬೆ ಮೀಹುಂ ಹದಾನ್ ಕುರಾಶೆ ಆದಿ ಫಾಸಿದುನ್ನವೆ ತಿಬೆ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗ ಫಸಾದ ನುಕುರಾಶೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಾಕ್ಫುಳ ಅಹಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಅಲಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಮೌಳು ಬಹಳ ಇವನಿ ಆದಿ ಅಳವಣ ವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಸೆಚ್ಚೆ ಇತುರು ಕೊಲ್ಲಾನ ದೆಮ್ಮೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ ಶೇಖ್ ಅಜಿ දෙකේ වාහකොළුගේ තෙරය ශකෙන ගොතුග මේ සාලිහුගේ ෆානුගේ කවුමුගේ මීහුන්ගේ වාහකවෙස් කිරත් කුර්ආනුගේ එත සූරතෙග්ග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කරවාෆවේ ඒගේ තෙරේග අල් ආරාෆ් සූරත හූද් සූරත අල් හිජ්ර් අල් ඉස්රා අෂ්-ෂුඅරා අන්-නම්ල් ෆුස්සිලත් අදි අල් ඛමර් ෆද එත සූරතෙග්ග මේ වාහක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වර तफसील को बयान को देवाफे दें सालिह अलैहिस्सलाम के रिसालत बलायर एकलयफान रसूल कमागें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फनुवाफ वनी समूद बागागे मी होंगे गात सालिह के फान की वे समा एमी होंगे तेरे वडागे नवी बेकले अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुरिहा रसूल बेकलम वेस फनुवाफ वनी ए बाइगे तेरे हम एगोता सालिह के फान वेस फनुवी एमी होंगे तेरे दें मी कबीला ಸಮೂದುಗೆ ನಮುನ್ ನಂದೆವುನಿ ಕೀವೆತೋ ವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಳ್ಮೆಂ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ವರಕ ಬಲಾಲಂ ಎಮ್ಮರಂಗಳು ಕಣ್ಣೆಗೆ ಎಯಿ ಬುಣವೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಕಾಫ ಸಮೂದ್ ಬುನ್ ಆಮಿರ ನಿಸ್ಬೆಕ್ ಕೊ ಎನಂ ಎ ಕಬೀಲಾಯ ದೈಫವನಿ ಅದಿ ಮಿನಮುನ್ ಎಮಿಹುನ ನಂದೈಫವನಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಬಿಮುಗ ನೋತ ಎಮಿಹುನ್ ದಿರಳುಮುನ್ ದಿಯ ಸರ್ಹದ್ದುಗ ಫೆಂ ಮದೂಮ್ಗೆ ಸವಬುನ್ ಕಮ ಮುರ್ರಿಖುನ್ ಲಿವಾಫವೆ ಬುಣವೆ ಗೊತ್ತುಗ ಸಮಿದಲ್ ಮಾಉ ಸಮದನ್
අරයි බහුග මේ සමද බේනුම් කුරණී කල්ල මදු එච්චේ මදුම්ගේ මානාග මිසාලක සමද ෆුලානුන් ඒගේ මානෙකි ඒනයිකි හරකාත්තරිකමා හිවායිකන් මදු උනොත කුඩ මීහෙක්කම එෆද මීහුන්න කියනි සමිද් එම සමුද බාගගේ මීහුන්න එනන් දෙවුණු සවබකි එමිහුන් දිරියලුමුන්දා සරහද්දුග fen datiun wata fen madumge sawabun kama muarrikhum mewani liwwafa mimihun diriwlamun asfawa tanaki kurin ibrahim bes ishare kurawafi ei hijruga ei hijaz karaya sham karaya demedu sham karaya hijaz karage rattaka demeduga wa sarhaddega mimihun diriwlamun ei adi miharu etam wani hijaza irmati urdunge sarhadduwa kama beleveni den mimihun ge sarhaddu nota mimihun diriwle tana miharues miyadues etan eboyin algon menna fenna gota Allah subhanahu wa ta'ala etan emihun ge getaka emihun ge imarataka emihun ge ganwarta emihun hadafuri tantan miyadues rakatriko bahattawafe etana kiyani madain salihu ge namun etan wani mashhur wefa den samud baga ge mihun nakiwes arabi qabila tawge tereng qabilai miwahaka mi sheikh aziz vidalwi ei huduge faanuge qawmafahu mimihum ay kirit qur'anuga waragina tantaga huduge faanuge qawmuge wahaka gennewmafahu den Allah subhanahu wa ta'ala ya vidige mi gennawani salihge faanuge qawmuge wahaka ehma mimwese benge huduge faanu qawmafahuga kan salihge faanu Allah subhanahu wa ta'ala fonuvi den qur'anun waragina tantaga ekan algol menna bayan ko dewafe misalaka deme ibrahim vidalwi ay al-araf suratuge hadiya hataruna ay mi ayat mese benge adu bage fahu den emme is bay gotuga nota khalifa en gotuga levi bayaki salihuge faanuge qawmuge mihunka adi al-fajr suratuge hawana ayata nuwana ayata demedu Allah wahikura wafe alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد مي آية توغا الله أنغوا في وني كاليغ فانو هدوا بركوري كالانغي آدو باغاغ مي هنا مدو كانتا كوري غوي كاليغ فانو ديكي ودا نغنوم توي اي تامبتوغ ويري إرمكي آدو باغاغ مي هنا كيه ديوانا نانكما وني ei tamtawge werinne otumuge maqsadaki emihunge imarattawge gadafadakama uskama itanta hadafa horile molkamun enan emihunna deifoni allati lam yukhlaq misluha fil bilad e binataki rattawga efada bina hedifanuwa binatayke wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad adi samud bagaga mihuna ekwe e ba mihunna ki wadige terein hila kandagen genes gederu ala ulunu mihunne azi ejke idalon algondu dannawadan ulunu ichki solige faanuota samud baga mihun ulunu tan algondu adi ituru kolla hiwati ei miharu jaziratul arab nota saudi arabia ge sarahadduga eta miharu mi onnani ei tabuku kariga den wadi quraya ga gadaka 5 kilometer duruga etaniki miharus hama egota oittane den ege itura mi eba mihun etanuga ulunu kan angade wa hake alode bohude vidalba neto ewa hake ki rasul sallallahu alaihi wasallam ekleefanu ashabun naiko tabuka wada nomu ekleefanu hijruga adukollevi hindu ashabbe kalun e samud baagaye mihun walutaku fen furi fen furun rasul sallallahu alaihi wasallam ikan egi wada rasul sallallahu alaihi wasallam hadis lo kurevi ti fenta tiwamu ukalashe adi solihuge faanu naaka nuota jamal fendewa walu tiwamu fen benun kurawashe den ekle faanu hadis lo kurawani timan kale faanu birfulu gate tibami hunna samudu baga mi hunna aka hala azab atwadanati ehma algon min midanno melu wahke ki mi hama ebami hu olu vitan kam min dehawage de ane ibrahim korea wada nam korea galgon kuda icchedan ingata ei mi radio adu assam gendawa befulna mi ufididani suwale ingata tibefulun mihar aziz adi ahmad wes adi ibrahim wes
e tanaka e taarikha nuniya e kandattaga begotun kummas warage ikhtilaf take vidalo deba ingeda den radio adwasa befon ge ufadidana suwalaki kibegen baya mihagin ikhtilaf ta mege mi ufadeni kirit qur'anuga mi kanta mi angwafan we hije ingeda mi suwale nundo eima agundu dannawalani kirit qur'anaki taarikhi fatenone ingeda kirit qur'anuga mioni kame hingi mioni tanegge mioni ತಾರೀಖಗೆ ಮಿಯೋನಿ ಗೊತ್ತಕಸೆ ಮಿಹಿಂ ಕೀರತ್ ಕುರ್ಆನ್ಗ ವಾರಿದ ಫೆನ್ವೆ ಮೀಂ ಎಗ್ಬೆಸ್ ಕಮೆ ಕೀರತ್ ಕುರ್ಆನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿಸ್ತಕುನ್ನ ಹಿದಾಯತ್ ಗೊತ್ತುಗ ಫೊನುವಿ ಫತಕ ವಾತಿ ಕೀರತ್ ಕುರ್ಆನ್ಗ ಒನ್ನನಿ ಇಬರೆ ತೆರಿ ಕಂತತ್ತಕೆ ಬಯಾನ್ ಕೊವ್ವ ಮಿಹಾರ್ ಕುರವಾ ಫೊನ್ನನಿ ಏಗತೆರೆಗ ಹಿದಾಯತ ಅಗೀದಾಯ ಅದಿ ಇಹುಗೆ ರಸೂಲ್ ಬೇಕನ್ನ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಗೌಮ್ತಕ ವೆಗೆಂದಿಯ ಗೊತ್ತಾ එයින් ඉබරෙන් හාසිල් කුරුමා මිකහ කන්තතක බෙහෙගොතුම් විස්නා ෆිකුරු කුරුමට කිරුත් කුරාන අංගාෆවනි මිෆද අන ගොතක වරගින ඉල්මෙවරින්ස් විදාල ෆාවේ ඒක තෙරේග අෂේඛ් මුහම්මද් අහමද් අලාදවි වෙස් විදාල ෆාවේ ආදේ අලගොන් මෙන් මී බලනි සමූද් භාගයක මිහුන්න සාලිහ් අලයිහිස්සලාම බෙහෙගොතුම් දෙන් සමූදකි අරබි උම්මතකම රිවායතුගේ බාදේ තාරීඛි ගොතුම් එයි ඒ රිවායතක අලගොන් මිනගනි මේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීසේ अबू ज़र के किबें अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु किबें रिवायत फ़ोरन हदीस ए हदीस के एम फ़हतु अन्ननी मिनहुम अरबातम मिन अल-अरब हूद व सालिह व शुआइब व नबियुक या अबा ज़र मी गोता मी हदीस का अन्ननी नबी बेकलुंगे तेरेग हतर बेकलकु नोत नबीना रसूलुंगे तेरेग मी हतर बेकलकु ए अरबींगे तेरेग आकम हूदुगे फ़ाना सालिहुगे फ़ाना शुआइबगे फ़ाना आदि अबू ज़र्रे कलेग फ़ानुगे नबिया ए अलगुन मेंगे लोबेत रसूला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बेको मी फहरेग आदबागाग मी हुंगे दरिफस कोलो मी गोता आसवा वुमस वेदान आदबागाग मी हुंगे दरिफस कोलुं आ समूद बागा आसवा तुमस वेदान मी कमंग अलगुन मेंना मी दलील लिबेनी कीरत कुरानुगे वारिदफा on basful वज़कुरु इज़ जअलकुम खुलफा मिन बाद आद मीगा अल खिलाफा मी गुलेनी नसबा ताना ज़मान माने कि मी खलीफा ने बुने अन्नयरुगा मीगा नसबा थाना ज़माना मी कोमेस एकचक गुलालंगे बजे माने कि नसबु गोतुम फहुंगाउ नूनी थानुगे गोतुम फहुंगाउ नूनी ज़मानुगे गोतुम फहुंगाउ दें हकीकतुगा समूद बागाग मीहुंगे असले नेंगे मुअर्रिखुम विदालवनी इंगे तो मिहातन होदुन तकुम वे सीधा असले नेंगे मिमीहुंगे अस्लामेदु इख्तिलाफ मिवान जिहनी मिहिम वेगे खासको अल हिज्रुम फेनिफावा आसार तकुम मीगे मस बोड़ा कुरिमति वेगे मिदे मि ज़मानुगे मि आर्कियोलॉजिस्टुम होदुन तकुम मी मसला ए अमेदुगा इख्तिलाफ त बोडन उफेदे गो वी मदाइन सालिह फेनुन एग मी फेनुन आसारी हेगे तवगा एबहोरे मी आशूरिंगे मी ෆෝක්ලෝරුග එමිහුන් වාහක දක්කා බහුරෝයා එමිහුන්ගේ මී ලෙම්වෙරිකම එමිහුන්ගේ ලියුන්තක මිකාලච්චි ෆෙනිෆා එහෙම මිමිහුනා බෙහෙ වාහකත මිගොත ෆෙනිෆා වාති මේ සෝනිෆානු කවමා මෙදුග එම්මෙ දුවස්වි ලියුමෙ ගොතන අල්ගොන් මෙන්න ෆෙනුන ලියුන් ඒ ලියුමුග මිකහල වාහකතගේ ඇස හුරීරුග මිය ඇකීගේ බුරි සබයින්ගේ වාහක ඇස මයිනින්ගේ වාහක ඇස මී යමන් කරාගේ මී කබීලාතකේ දරිෆස් කොළතකේ මී එමිහුන්ගේ ෆයිෆුත්තව ගොස්සේ බුරි මී සමුද් භාගයක් මිහුන්ගේ වාහකත බයම් වෙෆ ඉංගේත දෙන් ඒ ගොතු මිෆදා ෆයිෆුත්තවග එබුරි සා මීම් දාල් මී සමදය විසදාන නොත සමුදු ඒගේ aslu bahab vedane mi are bahuga eche mi nagani tinga kuruge wazanun algon menna ekan enge den nunnama bayfarange balefore sa mim waw dal ya samudi evsvedane ema mikahala gotaka lefa bahore den ingresi mashhur archaeologist en e pliny kiya beflak ena kanalani mi samud baga mihun uluni dumatul jandala الحجرة دمدوغا كمان أي متابوك هنغورا ماغا رسول الله صلى الله عليه وسلم مي دمدون دترفل كوريفي إيواها كتن ألغون من نينغفاوي مي سرحد مكياني الجوف مي ألغون من كورين شارع كورين مي بطلاي موسكي واها كأيناغي روايتوغا آدباغا ميهورون حسابو مي سرحد دا كما رواكو فأبهوري එහෙන්නම්ස් කනාලා බුණවේෆද එව්ස් දලීලෙ හගේගතුක නුලිබේ අලගොන් මෙන්න මිමිහුන්නකි මෙවැනි බයකේ බුණ දේෆද කීර්ත කුර්ආනුග වාරිද වෙෆාවා සමූදා ආෂූරෙන්ගේ මුස්කුලි වාහකතවගනත ෆෝක්ලෝර් තවග මෙන්න සමූදා එයි එව්වාහකතයකේ අලගොන් මෙන්නක නෙතේ බුණ දෙවේ කෂේ මි ෆෝක්ලෝර් තවග ඉෂාරෙ කුරණි සමූද බාගාග මිහුන් ඒ අන්න ඉරුග එමිහුන්ගේ දිරිවුලුන් හොරිගොයි
Qur'anuga sifakura diriwuluma warattafatu mi diriwuleni mimihun diriwulen saharaga kama mi markazi verikamen emihun naka engifay nete eha musenjen nune emihunge terega luutuvun ove fair magu fairun ove mikala kandatake mi e ashurenge fayfuttawga asa hori ehennam skirt Qur'anuga waridufani mi bamhun ki wara musandi baykama mi bamhun ule sarhaddu ga mi kadurruge danutawwa kama adi emihun difawa neometawga wahakatan hori misalaka mi emihun farbada kandagen dirulun wahaka algon me kurime se wahake share kofin den miba mihunge neti dia gotuge wahakata ves Qur'anuga aswa waruga mi samud baga mihunge wahaka mi ashurin genna gota molin tafatu den al hijraki hijaza tabuka demeduga awatane mi تانك مكياني مزمانوغا مدائن صالح ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين من الحجر أديه ونايا معنى كي هم كشورن حجر أهلورين إمامه غاتا مانغ الله فرنوي رسول بيكالون دو كوري ميتنا المدينة المنورة دمدوغا غاغنك دورمينكي تنساتيك سالس فس ميلو إها كنها وروغا دورمين دين سعودية مي تايمايا ميتنا غاغنك ساتيك ديها ميلوغا دورمين ميوني مدينة العلايا سويس ميلوغا دورمين ميتاغا ميوني den qadimi tarikh ga madain salih mashhur farani hagigatu ges hijru ge namun minan arabiyen qadimi mi nama kama al hijra waran eggoy hijru al hijru mi tarifen anna aunun ituru tanen mirattaw ge adadu hatekka mariwa fave den alwan menna mi dalil libe ibn umar riwa kurawa hadise ga annani lamma amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijri fi ghazwat tabuk amarahum alla yashrabu min bi'riha ولا يستقوا منها فقالوا قد عجنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء رواه ابن حبان مي حديث كم أنني مانغ الله إذا بيفك أن رسول الله عبد الله بن عمر روا كربي سلام صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك هنگرام وڈاگن ہنوافا ہجرون دتر کرویر اصحابے کدون امر کروی ہجرگے ورتکم فೆಂಬೋ ನಹುದುಮಶಾ ಇತಾಗೆ ಫೆಂಬೇನೋ ನಕುರುಮಶೆ ಎಹಿಂದು ಅಸಾಬುನ್ ದೆನ್ನೆವೆ ತಿಮ್ಮಮ್ಮೆನ್ ಮಿತಾಗೆ ಫೆನುಂ ಫುಮ್ಮೊಡೆ ಹದಾಫೀಮೆ ಅದಿಗೆ adi efenuge beenum vesko fiime den rasulullah sallallahu alaihi wasallam amru korevi modifawa fuggandu ukalu masha efem ves osalu mashe bay riwayatu gaade modifawa fuggandu mi jamaltaka kandinu masha adi femves jamala fendinuma beenu kurma e mane ki israf kurumun ekkibawa mataka ege beenun egotuga kurma akama riwayatuga asa bore ahmad adi ibrahim ge wahaka algol men hamawajja adi kurime salgol men ishare ko fawani fada mi solhege faanuge qawmuge mihun dirulumun aswatanaki hijurka ema mi qur'anu besmati engen ekan walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin mi ayatu bayenge allah subhanahu wa ta'ala mi ayatu angawa fawani hamakashwarun hijruge ahulwerin bes rasulun dawkulay ema hijruge ahulwerin naki ei solhege faanuge qawmuge mihun kan mi ayatu ebayenge ehni solhege faanuge qawmuge mihun ehen rasulaku dawko fenuwe emihunge gata ai hamaykani rasulaki solhege faanu den ehn mes mitaga allah angawa famani al mursalin emmeha rasulun dawkurun mi ayatuge maana yobisnairu rasule gotun e rasulaku dawkurun ei huriha rasulun dawkurun kama wati allah egota angawa fa ewani මිහා හිසාබු මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමාලා වකිවනි ඉරාද කුරවියා අදිවස් මිෆදහෙන් ෆුර්සතකන් එදෙමු අදි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් கு සවබුන් එහෙන් තෙරින ෆායදා හොරි මාලුමාත් එක්ක ගෙනස් තෙවුන් කම්ගේ හින්හම ජෙහුම් බස් ලිබි ගන්නමු ප්‍රෝග්‍රෑම් රෙකෝඩ් කුරි මුහම්මද් තෞෆීක් හුසෛලුවි අෂේඛ් අබ්දුල්ලා ජමීල් උෆෙද්දී අල්ගොන් අලි අබ්දුල්ලා වස්සලාමු අලයිකුම්